Apan tayog kape. Nyamatan. Umaya ko gumatang iti something. Kape, makan. Ay na. Holiday magayam tata. Saradom amin. Ano ngayon? Ay, adati ko, nakaluka ni, barbaro dato eh. Ground level coffee. Kung kuna naman, ni dapay beers da. Wow. Matry man, nagkimamani. Okay, let's try. Da jay coffee da na, nakabil flavors. Hindi, ikan ti flavors sa coffee da. Thank you so much. I'm guessing the ubi's at the bottom. Oh, look at that. O diba, barbaro ng kapihan, ground level coffee. This is 1, 2, 3 blocks from my place. Nice. Ramanan tayo dato yung ube ice latte. Kinantay man na imas, da dyan ube na ni, da dyan syrup. Amam never ko nga nakayatan da gito'y paper straws. I mean, you know, save the environment, whatever. Yay, the turtles, they live, whatever. Ngam, hangko talaga type, da kasta ni, Kabil tayo nga kasta sa ating to'y laok, kas dyan. No, dyan ube na ko, maramanan tayo. Kitantay man. Ay, try tayo nga rodan. Wako-bet. Feeling ko dati it's an acquired taste. Not for me. I don't like it. I mean, I'll drink it, you know, I'll finish it because I bought it, but yeah, I'm not a fan. Yeah, acquired taste nga talaga. Speaking of acquired taste, you know, somebody once called me an acquired taste and I was like, nah, I am a required taste. Okay? Madihan ko talaga kayat. Hanga na imas. Very wrong. Ibusok na ta. Sa akin magamit yung bayad ko. Agawid kailangan, pantay tuglap. Kakaiso na nga day off. Wala mamin ano nga, ramanan ko talaga nga, wako bet. Hintay malangan, bye-bye. Sa sobrang wako bet, among ibulyong kulaangon. Bagti.